Lenhlangano yakawilsa ke noma ke inhlangano yaka Women in Law iyaqhubeka ke nokuvakashela indzawo ehlukahlukene lapha ke event eSwatini efundisa bona ke bomake nabo ke bantu ke besilisa ngayo ke imithetho ke lehlukahlukene kanti ke ingcikithe lemifundza sikole ukuthi bantu ke bacondzisise ukuthi nabo ke bomake bangakhona ukuthi bangene kuthi ke tigaba tekuphatsa kusukela khona ke bobandla kancane ke emiphakathini kuya khona naseParliament. Kanti namhlanje lenhlangano bekathi lapha ke enkundleni yaseGilgal lapha khona bekathi ihlansi bona ke bomake nabo ke bobabe sitocela emangweni email involvement especially ekuphakamiseni noma kumbe ekupromotheni ama-women rights ukuthi nabo babe kube khona iqhaza labalidlalako ne-awareness ke leseyikhona ukuthi emalungelo abomake akhona akanjani sifisa kubona bomake bakuma-political leaderships in the country lapho khona abantu abekucala khona maybe kucala kubobandla kancane lapho khona sesibona ukuthi make abe khona phela abe ngilokhethekako nakhona lebo bandla ngane kucala khona nangabe constitution yakangwane nje futhi wami ideka ukuthi at least 30% should be bomake laba bakhona but currently ngabona sina 2 to 5%. Gcina phi Ndlovu lokuchamuka kuyo ke inhlangano yakwaSwaga uthi tibona ke bayinhlangano yengungu yemathemba uthi bayabona ke ukuthi ke bantu sebayawacondzisisa bona ke emalungelo ke bantu noko bakhona ke bantu lebasoloko bangacondzisisi ukuthi yini emalungelo ebantu ke besifazane. Bobabe siyahlangana nabo sibafundzise ngemalungelo abomake nebambana lesikubona ukuthi ilinyendi labo mhlambe kunga understand noma kungaconzi kahle lokuthi lamalungelo achamuka kanjani beva ngathi nje into noma into yakadzeni bekuba ngathi siya impose noma sito ufaka timbo letinga sitotala kangwane. Induna yenkundla yaseGilgal umnumzane Robert Nyawo uthi wonke umuntu ufuna ningithi lona ke lithuba ukuthi naye ke angene ke esigabeni sekuphatha kungabukwa ukuthi uwesilisa noma ke wesifazane ngaleso sizathu uyawusekela lo mkhankaso lokuchutshwa ngito kuleli inhlangano. Uma phela kusho ukuthi kumbe konke kwatiwa bobabe yini namake uyayidlala inzima ngani uyibone la lelinye likhaya kwanza ukuthi aranishwa bomake babodwa liphile futhi likhaya kumbe ledlulele liphethwe madoda. So mina nje ngikusekela kakhulu mangabe make anawo umqondo lobonakala ukuthi lo make lo angawuhola lo msebenzi. Inhlangano ithipho kuphele ukuthi wonke umuntu lapha ke event la kangwane acondzisise ukuthi ke umuntu wesifazane nemuntu ke wesilisa bonke ke bayalingana yingci nje uma batawuhloniphana. Itindzabeni temsakato yeMaswati Channel, Inkeri Carlos, Nathan Biludlamini, iseGilgal.